Nana abra na wo kom no ye hu se nsuo hye ase se egugu kwansi na nsuo ne se ono no ne busom ban no me ka ne se oni nyame entem kwan etia ensa abra bia obefre nsuo ba abra bia nsuo to so obesre nyame no nsuo ne ti eti oni nyame entem kwan no enwa pe abofo eti he communicate with that boss eti na nsuo to eti meti no eti fly ram na eja nsuo be se on be nsuo be se beto so wetima fly nsuo amana na de saadie ndi otaye e ko jobo bia se na nsuo beto a wetimi yema nsuo no eja nsuo ni jato na no so mba no oboni pa ho ban on saadie ade ochi ni se beifo ese obi ana se oju obi wa jomba so de ne ko aduro so saadie nya wo beto usuma ye kita wana se suma ye ti se usuna usuma be ya do oba obo bidie no obo ne hu nyina bidie fe no bonsam ko akuo na oka bonsam ya do na nimsa bonsam ye ipoboni ni bi ana se busum bi ya o se ade ono de ne se o so ni ipoboni ni ani hia to ni ipoboni ni ani hia ni nti ene fe no bonsam so ono ye bonsam kora ono ye bonsam che o bonsam a o twi ni po adwumbo ne nya wo be che Prophet Dr. Abednego's teaching hospital, where they apply Castoplanto technology for treatment. And by Castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for Castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, I know you want to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576.
Nana yaba ye hu se enne de no kwasem wa display ye papa ne edi kan wo suma ye kita wana se suma ye tise wo suna ye suma be ya do oba obo bidie no obo ne hu nyina bidie fe no bonsam kwaku na oka bonsam ya do na nimisa bonsam ye ipoboni ni bi ana se busum bi a wo se ade ono de ne se so ne ipoboni ni ani hia to ne ipoboni ni ani hia nti ene fe no bonsam so ono wo bonsam kura ono wo bonsam chewo obonsam a twi ni po wadwon bo ne wo nya wo be chewo etine tuntum na wa bobidie na ono oba na obo no tuntum no aha nana abra na wo kom no ye hu se insuo hya asese egugu kwansi na insuo ne se ono no ne busum ban no me ka ne se oni nyame entem kwan etia esa abre bia obefre insuo ba abre bia insuo to so obesre nyame no insuo leti eto oni nyame entem kwan no enwa aya bonsam kwa bonsam no visa o se han a wo ana se mu kuma won busum awie abo no busum enframa efa ehom ne ye busum ni nyina anyame we kan nyina bom se cross go this cross anyame omo ya abofo eti he communicate with that boss eti na nsure beto eti meti no eti fly ram na edwa nsure be se on be nsure be se beto so eti ma fly nsure ma na de saade am de otaye e ko jobo bia se na nsure beto a eti ye ma nsure no nsure ni jato na wo somba no obo nipa ho ban on saade ade ochi ni se beifo ese obi anas oju obi wa jomba so de ne kwa duro so saade onya wo be chewo ompene ade ba ko so ye hu ye ne se e ba ye na oti akonwa so a wo de akonwa no nante ono bo somba no otimi ewurihuri otimi etutwene nam tuni nan ba ko mienu miensa sade ofo e ba abo chenwa ofo no wonya ha na bo dwane ja no ntimi nyane nya no me kasa na ese beifo no
eti ono otimi wiwi otimi nante otimi so tenase e de nante wo mu nti oba ni so a ne nneoma ho ne spiritual mu no oba ni so so a ofam so ye e ma ye nsenche me ni ba hu se enye me ni pa bia na mbe ye sa ne mu hu bi na awura me a o de se because step bi kura I was so bad na betim de kunya no ananti off step no a ni pa de se ni kura wotimi fa oni pa kan enye otimi ye sa de ni nyina anti ono de nyame adna cheme ba a me de boli po ba bi eni anya asanteman sahwima anya asanteman nyina nana ye hu se mudwumade ene nwom na eko na mimi sase enwom bia ne de suman ya na fi se wo bo bidie wie ye no san sesa wo san ko sha atade foforo esan sa se bia de no ye hu te enwom bia ne de suman ye de ba na suman bia ne bobre suman bia na dwuma wo ye ene enwom so omoto no a na bebuo musumbu o ka asema on boso be kano de ba on boso be kano trasa o de fanum eti wunye yansani a no enwom woni be dia kira wonte asema o kano ase eti abosu ni bu on beso be ka asema on beso be kano asema obi ad na so ebeti bi no de aye abebuo no obu nyom eti enwom na mutu nyina ya abebuo na o ka asema na ache eti se wonye fasta wonte ase eti se eba de sa de amo kom no moti ase amo kuro ndo moti ase enwom bia bosu ni pege ni ndo oka nana ne kra no so bi ka se abosomsom eye na ada de na be ka tedi awosomsom nya ada eye ade bia eboa nipa da sani na omo ya abofo nyame de omo ma ye se omo bebo ya brabo na luti na se nyama bi ko bi abrabo mu a okosuma so koya abusa hu de ye ha no wanachi ena boni de bible ba ye nyina de ani a che bible enu ti na wi ase se no abosomsom nsa de ansa na abosomsom nchi obi nkuru no no wa fo bire ofe obi kunu wali obi ade wali adanse kuru mu wa yaboni bi ansa na boso mo nche wonu mpo no obaba okoko se wa ya so de ansa na okun boso mo nsa ade na mo ni po boni ni ani ena ehia. I thought my ailment was medical, but no, until my daughter dragged me to this hospital. Prophet Dr. Abednego's teaching hospital, where they apply Castoplanto technology for treatment. And by Castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for Castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, I know you want to buy Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or 027-897-7215. Yesu, mone jumo.